Haleluya. Toga janmet ke bekemen ye pi baro hagani ke por. Ngakwa ban pediang sngau bhai ye pi syagani ka evangelistic meeting jongka Grace Worship Center. Ye pi ki bopet nagani ka online stream ngakwa ban pediang sngau bhai ye pi. Lek si pi don haganu ganu ke Jaka pi don hakeleng jongka ri khasi bat jantia ngakwa ban welcome ye pi hagani ke por. Ye pi ki badon hangne le se kani gadi ka sen ka baning kong ka bapi poi pi don pi wan ringkat ha kani ka por bat ngi kwa ban welcome ye pi ngi sngau kman bat ngi sngau et kata-kata bapi jet bapin don bat ngi ha kani ka por te shwa bingin ya chakmat kendian ngakwa bangan kentu ye pi ha kani ka por da ka jing et ba to ai bagani ka janmet kani ka janmet ai bakan long shisha ka janmet ka bangi kmi lenti show try amen ngin kmi lenti show try ai bagani ka janmet ngin fix ya ka attention ka jangi ya gi jingmut jing perkat ka jangi show blay te ka kitab sam ka bashi spa lai pau ka dekat ka basan bat ka bandrio ka ang nga kmi lenti yo try ka minsim jonga ka kmi lenti bat ha ka ktien jong u nga kerman ka minsim jonga ka kmi lenti yo try kham tam ban ye ginong up ki kmi lenti ya ka step kham tam ken ban ye ginong up ya ka step menin ka sngi kan mau ya ka ding fna ngi kan mau ya ka jingsha ngi kan mau ya ka jingba ka jong ukres halor ka ding fna la shai ka sngi da ka jingai ai ka jong blai ngin yo bangin rung sya ka ban celebrate ngin yo bangin rung sya ka ban lek kamen sya ka ta ka jing job bat ka jingmi pat ka jong ukres na ka jing tap Henry minta ka sngi ka compare kendian ngasupwa ban keren kendiat sepang kaniga minta ka sngi ka bangidon kaniga diga sngi ka badon hapadeng jeng kini ki arteli ki sngi ki bakrau ki arteli ki sngi ki bala change ya ka history jeng ka perthai barok away bat kaniga sngi ka don hapadeng ngalaban ong rupa kaniga diga sngi Lese kadiga sngi ka basuk jar sendat kadiga sngi ka basngau kumbau blay ujngai bat sngo kumbau blay umle shu ngala ban ong kendiat ru bagadiga sngi ka baki senran ki jang ujisu kisa aga jaga ka ba umdum bat kem tip shu kumno bakin lero lese kaniga diga sngi ka jang piru Pidon ha kani ka Jaka Henry pidon ha ka ayom jong ka jing jar jong ka jing em pidon ha ka Jaka ka bapim yo sngo yo blay pim yo sngo pim tip shu ka ka bajaru Henry sha yang angan ong yepi ya kani ka kentien ha kani ka por what can run din what sange no Henry to up kmi how try amen to up kmi how try namar ka jing yam ka sa shimed Henry ka jingkman kawan men step hallelujah te ha kani ka por ngakwa bangan invite ye pi ha kani ka por ngin ye let ngin ye yang lang ha kani ka por daga bopuram ye pi ngin ye rung shaka khat ka jong blai daga ni ka jing sngo tho bale se pindon ha kani ka por bat pi ong try ngam tip ke ka baja try ngam sngo tho lut Henry tanggawi ka banga sngo tho ablai janga baka men step jong kanwan amen tongin yelaj hagani ka por ngin pendam nga sngotu baka don kay ka bakraw hagani ka janmit batungin long ready ngin rung siya ka jing don ka jong play ngin pen kentang ya gani ka por haga jing ay ka jong play hallelujah hallelujah try a play by it jong nga yeng hakmat jong me try Jesus hagani ka por try a play bakraw bor but badon bor ko try Jesus bakor nga sngongo yemi try hagani ka clip man kalong shisha ka ka bakraw ko try habang ayeng ka presence ka jong me ko try ngayo sngo ko try ka jingdan jong me hagani ka por ko try Jesus try ngi welcome ko payo mensi mo jong me ko try yat la luhut ko try hagani ka Jaka ablaze i jong yat la luhut ko try Jesus bakor wan ko try Jesus ngi pdiang sngo bhangi khot yame try ablaze jong Ong ikat yame ublay ubakraw bor, ublay ubadon bor ko try, ublay halor barok ko try Jesus ngiwan.
Dagadot hot jang jing pendam ko pangiwan hakmat jang me ablay jang. Ongi aingo yame kani ka sngi ko try lesi kani ka diga sngi ka season ko try ka bangidon ha ka jaka ka bangim sngaut ho ko try ablay. And Raya try a play by Jonga. Gik me shame try Jesus. I bagajing I gajang me can hear Haganiga Jaka. Invade go try Haganiga Jaka. Invade go try Kimensium Hopa. I bring in your snow go try. Yaka presence gajang me. Kapa manifest go try Haganiga por Kopa. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, try. Ang ikran ha kani ka por ko try. Ya kuno ka mensiam ka bamday ko try. Kam dan jingya day ko pa. But ki kon ki jang me ko try Jesus bakada. Ang ikran ko try Jesus bakada. Ya ka jing job. Ya ka jing pelat ko try. Kandan ka change ko try ha kani ka ski. Kandan ka change ko try ha ki mensiam ki bakordor ko pa. O men wan men ya shambat ki ko pa. Men pen pau ya la dia blay be janga. Bamilang ublay, ubakraw ko try, ongi kmi, linti tang shami ko try, ongi penkentang yela de shimet hagani ko por ko try, daga snam ka bakordor ka jang mi try, penkentang ya ko worship team ko try, penkentang yang ablay be janga, ay bangin rung hagajing ay ka jang mi ko try, Jesus bakoda. Ipan kentang ya kektian ke jang me ling bau syakriu jang me ko try Jesus. Men kentiu ya kektian ke jang me halor ko try. Men kentiu ya kektian jang me halor a try. Nginyu iya kektian ke jang me ko try. Kan long ka bakraw ha gani ka sngi ko try Jesus bakoda. Iwan ra yu syakriu jang me akmat. Na bagaktian ke jang me kalong kektian ke bajanay ko try a blay be jang. O kalong ka bajanay kum ka ksiar ka bala prang nyosien ko try Jesus. Ang ikuran niya kajing light Lord kajang mensiam kan lang hagan iko por ko pa. Kajing light Lord apply janga. Ang ikmi siya may try na marka step kajangi kanwan apply janga. Kaburam barok kalang siya may try Jesus. Agar teng jang Jesus ngidway. Amen bat amen. To kublay siya bon pilak ban siyang and IT hagan iko por haga worship team. Hallelujah. Hallelujah. Ingin ikemen yuan biang session syaki yeng ke jong try amen. Tungin ai ke Jingiasyllok de ke bengi ong hallelujah laisin. We are life. Hallelujah. 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 Tungin ban manilang try shipor sho bengin rung syaki Jingiasyllok. In manilang try. On the hill of Calvary, my Savior bled for me. My Jesus set me free. And look at the wounds that give me life, grace flowing from His side. No greater sacrifice. On the hill, see on the hill of Calvary, my Savior bled for me. My Jesus set me free. And look at the wounds that give me life, grace flowing from His side. No greater sacrifice. What He's done, what He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. Praise God for what He's done. Sing for the freedom. Sing for the freedom He has won.
the freedom He has won. Even death is dead and done. His life has overcome. Oh, speak, say the name. Speak, say the name above all names. Over every broken place, He is risen from the. But I love to get right on what He's done. What He's done.
Citizen, the Dono of a man, citizen, way our lie, Yarrow try, Yarrow dry, Yarrow dry. Tungin I get ching happy with chocolate dry. Tungin pap jamming, thinking chuggy barrel. Like a Dono of a man, thinking pap jamming, thinking chuggy barrel. More
of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be rejoice, rejoice in the Lord, rejoice, rejoice in the Lord, in the Lord. Kani kesni bala putrai, kani kesni bala putrai, Jingiasyylok ben
Your blood is a shelter
jauh tuan. Oh, keselam ke berkodok, keselam ke berkodok, keselam ke berdombor, keselam ke berkrau ke cermin. Oh, yang ngoi keselam, yang ngoi keselam ke cermin. Hallelujah. Tunggu benai golang di kepor, tunggu benai golang keselam ke jauh tuan. Oh, Jesus. Yang ngoi, yang ngoi, yang ngoi me. Yang ngoi keselam ke cermin. Hallelujah. Keselam ke cermin ku tuan. Kebelah-belah, kebelah ku tuan, kebelah berkian ke cermin. Oh, kedan kepar keselam ke cermin. Kedan kepar keselam ke cermin tuan. Kedan kepar keselam ke cermin. Oh, belah berkian, belah berbelah tuan. Hallelujah, Jesus. Yang ngoi keselam ke cermin. Yang ngoi keselam ke cermin. Hallelujah. Oh, Jesus. Don't you mind Uncle Dad? Don't you mind Uncle Dad? Don't you mind Uncle Dad? Pertama long bakul. Don't you mind Uncle Dad? Don't you mind Uncle Dad? Don't you mind Uncle Dad? Pertama long bakul. Don't you care Uncle Dad? 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 Pertama long bakul. Oh, don't you care? Don't you care Uncle Dad? Hallelujah, Uncle Dad. Don't you care Uncle Dad? Pertama, oh, don't you care Uncle Dad? Don't you care Uncle Dad? Dengan ngan dengan tak dengan pun. Don't you care? Don't you care dengan dengan jauh Jesus Christ. Don't you care? Oh, don't you care Uncle Dad? Don't you care Uncle Dad? Don't you care? Dengan pedang yang tak mahu jauh
to win kill. The Lord blade, gonna get Jaka throne. He grabbed the blade, gonna get Jingiasyllok throne. Oh, Jesus. Ngingay to me throne. Ishanyalo to me a blade.
we don't get Jaka try. You can never get dig it, chunky go trying to surrender to me a play. You ain't go try me let me give a crowd and get ski try. You ain't go try and chuck and give a crowd and get ski a play. Try, I deal with a man, I deal with a man. I think I try me a play. I let you make a problem try. I let you make a change. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Tugin buram lang iki jinar kada jom try gani ko. Tugin knegi tigi chungi. Tugin buram shishayu try. Tugin kmel lagi kmachu try gani ko po. Udana gani ko Jaka. Ate udana gani ko Jaka ike ban palai ike chem ko chungi. Ate udana gani ko Jaka ike ban pan kya ike chem ko chungi. Hallelujah. Hallelujah. Namar chonga hakatingna uyanaga Bynta chonga namar chonga usilka kuna uyapan pen imkom yanga namar chonga kadipna. Hallelujah. Uyanaga Bynta chonga namar chonga usilka kuna uyapan pen imkom yang kolam brat ubak lempam uyam haka Jaka berenangin roy namar chunga namar Jesus namar chunga namar chunga miyam bedrai blecha ika ban penemi ke chunga ah namar chunga silka kuna Amen.
Kublai Shibon worship team, Pilayalam Shisha Yangi Shaka Jingdon Renkat Kajongotrai, Kanungun Nangida, Aingu you blay Yaganika Por Namarba, Ublay Ula Say Shisha Yaga worship team Naganika Jaka, Amen. Bring him yelling in your eye, Daka Jing Tapti show blay. Hallelujah. Thank you, Lord. Tingila appointment ta siya gawin ka Bynta. Ngin money you blay Daka Jing ay ka jangi. But nga syukan tu ya pi ba tu ay bangin rung ha gani ka por daga dot note ka ba kelod ka dot note ka ba light load but ka dot note jong ka jing ay ngo but ngan sngob ha ban khot I kong e sau kame ba in yalam yangi siya ka Jingduwai jong ka jing ay ngo I kong e sau kame Tingin it man Jingduwai lang. You wanna come at jong me a try, blay you ba crown bor, or blay you ba don bor a blay jonga. But try ling ba kasnam ka jong jisu. Ni don a blay ka jing shlor ban wanna come at jong me ko try. Ni da aingo e me ko try ka jing kanya ka jong me. Halor ka ding pna ka try jisu. Kabalong ka jing panemingi a blay jonga. Ba way baro ba nget ha me try. Un yo ya ka jingem ka ba bam jukot a blay. Ni da aingo e me ko try jisu lama ka jing shayap ka jong me halor ka ding pna try a blingi yo ban rung shi ka jing ai ko try ka jing ai ka barakat ka jing ai ka bala penem ko try ki Nongpoh a blay jo yang ilang I we ko try jisu ba ko do try ling ba ka snam ko jom lam ka jing ai ka jom me try ngi da ai ngo e me try ka ka jan mit ko try ngi yo ban mane me blay ba crow bo try me long blay u tin ka jing em try jisu a blay jo nga try da me la long ke baro try but klemma me ko try om chum la long Kay ru ka bala long a blay jo ni ai ngo e me try jisu ba ko do try me long ba crow bor u ba don bor u blay halor baro a blay jo try da ka don ka ba sngo e ko try jisu ni ai lot cha me try a blay ka burom bar ka jingero baro try ka ba mi na ka Jaka ko try ba ka ka jan me try ni wan a blay jo try ba na ai ka kam ka jo me ko try ni da sngo e a blay jo ba ngila ban don Bynta ko try ha ka kam ka jo me ko try da ka jingai ken try jisu a blay da ka Jinkimen ngi ai ko try bangina doi ko try la magari ka jingai a blay join ka baki khun ki jomi kan ai ko try bar ki wei pat ko try ki ba ai ki yeng ki sema blay join ngada doi ko try kan ka jing roi kan ka jing pen man roi ka jomi ko try a blay join ba kan ye shem ko try ki jing don kam baro ko try ka be dei ba ka jing shakri me ko try jisu bangina doi ro blay join try me ka ku ye ka wei bu ti ka bala no ko try ye ki bala ai ka kam ka jomi try jisu me yo irui ki wei pat try ki bam shamla banai a blay try ka jing ku ka jomi kan long shaki we ko try a blade jong a try me ker khu ki ka jingem ka joki ba man ka si ko try ken roi ken man ba blade jong ngada duai ko try ka jing pen ka jing kyakrat ko try ha ka met ka phat ka joki ko try chi su ba ko do ken dan a blade ka jing da ka jomi ko try ki long yeng long sam ki joki ko try ken dan a po ka jing da ka jomi ha ka jing khmi ka jomi ko try chi su ba ga ka por a blade jong ngida duai ru ken try chi su a blade jong me ker khu no ken try sa chi sin ngin up ko try ka jan mit ye ka ktien ka jomi ngida sngongo e me ablay ba me ju kren bat ye kren singi ko try ha ke ke singi ko try chi sungi da duai ablay jonga try me pen sle no ka ktien ka jomi ko try halore ablay jonga try ba ke ktien ka jomi ko try ke ban mi ne ke Jaka ke ni shem ko try u pai lang jomi ko try ngi smotu dan shibun ki ba abi ke ktien ka jomi ko try ling ba ke ktien ka jomi ko try chi su ke ni shem ko try ablay jonga bar ki ba bon ke try chi su me pen sle ba me ko try a blake away bu ka ktien ka ba minu shakri jomi ko try bar nga ngets kem ko try ring ka bor ka jomi ko try ke ni shem a blake jonga try na kam ta ka burom ka jomi ni ai sheme ka burom ye ka jingero baro try ha ka kerteng ka jong jisu amen. That he gave his only son, knowing on the cross he gave his life.
crown and traded it for thorns, pouring out a perfect sacrifice, knowing on the cross he gave my life. What can wash away my sin? What can make me whole again? Nothing but the blood. Oh, nothing but the blood. What can bring me back to life and turn my crimson stains to white? Nothing but the blood. Oh, nothing but the blood of Jesus Christ. Know the mystery, the nails that scarred his hands would hold the power to heal the scars in me. Oh, the miracle that a grave defeated death, broke the gates of hell to set me free. He holds the power and now he lives in me. Oh,
kublai shibon kong o blai on korku ya pi te hagni ko por ngin poi shagawai ka Bynta ka bakham kong san hagni ka janmet ngin yo sngo ya ka ktien ka jong blai kanungon nangingi lalong ready bangin yo sngo kay ka bau blai udon hagni ka por amen hallelujah ngam yo sngo hallelujah amen to ngidon hagni ka por yo shakri jong utrai I Mr. Ivan Roberts emle batkat bay idang wan siya gani kapor nga sngoba bangan khot I tungini ay ka jing tap kti show try ha gani kapor Hallelujah. Heroyu try. Heroyu try. Heroyu try. Tongin pertanda ke suruh bakham jam hallelujah hadu sansien bengi ie cisha you try Jisu. We are light. Hallelujah. 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 Tongin ai ben ke jing tap ti show try. Ngai phinem that ben ai ke jing tap ti ke ba jam man la ke por show try. Amen. Ong lang bat nga amen. Nga ai ngồi play ni cái janmit bangayo ban yeng biang naga Jaka ka bakentang gani ka pulpit ka bau play la sha ngi bangin kren bangin yalap bangin hikai ka ktino play bat kamdan ka wairu ka ban ka liang jongi ki brio ngila barok ka bangila ka de ka jing ia ka bakat ka jing ia ka jo try mudah ong lambat nga amen nga ai ngồi play gani ka janmit bangadon ni ka ktino play ka bangan kren ka bau labo ka dot note janga la bon snem ngan sekren kat tu kat ni ngan namla ban kren lut ban nga ai ngoi blay bang layo skau lupai ka jindar kat ka jau try ni ka janmit kat nungut na preng jong pi kat bangin ang yarwai ya mani yo blay pilayo skau ka jindar kat ka baklan ka jong men simakhoit amen nga ai ngoi blay na mar ka ta ka daw siya bangan poi si ka ktino blay nga don ni ka prayer request ka way ka bang ayo mentan Ngini duwai lang na Bynta iwe mensim iba kordor iba gerteng I dewi tawan shilla idon haga jingsha sumar idon mau hok sang ban nginget bo traun pen kia I janai I gerteng I dewi tawan shilla to ngini duwai bo ni mau badan hok sang jung I dang dan pleng jing sumar pinget ne em bangim shuduwai nang ne kom ka kenja program Ki bro ki bapa duai nang ne kat nungut ngiyok ngau ki testimony bau bleu pen kia ki amen menda gamit ngan bukti ya gani ke kerteng duai daga dot note barok la kum ba pi duai lagi jong di ba it beton daga jingjingam senam jong Jesus Christ on pen kia ya ga jingpang jong I dewi tawan tongi le ban duai hallelujah aba ko pang ay yang khmat jame daga jing ia ga jame ga try Jesus aba ko pa daga jing slur khmat ga khat jing ia jame namar ke senam jong Jesus Christ Namaga jipen slek jaman simbakhoit ka yai don ka yai toj try Jisu nga ngo ime na margani ka por gani ka kinta nga ngo ko try Jisu ba me shayap na meta jongi me mi pat na meta jongi me swan shawingi go try Jisu try nga ngo go pa ba ka jing isne jamega tmai Tuan ngai ngok go pa bagai jing it jame ka kinrai go pa ngai ngok go try bagai jing isne jame go try ka kraw palat ka jing yai ne jame ka long chidu ki babam jukut try ngai ngok nang nong in yo play ba kraw kat me but try ni ka clip mat nga duai go try ban bukti ye ni ka prayer request ye ka kerteng jong I kon jame go try dewi tawan go pa ka bukti de ka jing it ringkat ba pat lang jame ngi duai try Jisu ngim shuduai nang ne go pa kum ka Bynta ban pendep ring da duai de ka jing Get clear the jinget go try bagano ga Jaka ka bi don ga Jaka bi sha sumar to ang da duai go pa ba de jingjam snam jo Jesus Christ on penkia kran ye ga met ka pat jong I ga da kran mo ne mau ba dan ok sang ude ban omno ude ban terkhong bat ngin yo I ga jingkia kran ka divine healing gan jalong ga met jong I bat ngin I go try ga buram jamekan pau haba medang le gi kamba hadu menta go try Jesus try ga nget ko pa ba me pen kia I gani ga jingpang gan wan shu aga met jong I go try in la ban yeng ban yat ban shakri khambai me go pa ban ini ga buram ga jame go try ini ga klip mat ga duai biang I ga ktien jame go try Jisu try mem jura I gi breu mera I ga ktien go pa mera ela ga jong ga ktien a klit tam
Lord lagi kerteng baro ong kektin jame go try. Ini kemien ngada gerpat ko try men ra lagi jong kektin na klit tam. Ngin yo jingker ku mengigi kon jame. Ba men yo iga buram. Kita jauh Jesus Christ ngaduai. Amen but amen. Ngakwaban ai ku blay pi mendaga janme daga kerteng ke jauh Jesus Christ. Menen gesing idang yo ia ka jeseng kepada don shisha ke jing pensflek ke jauh mensim bekot ke bangi yo iga kubor ni pastor pi Diengdoh wat iga Jingiasyllok Bynta naga met ke jauh try ngai ngo yo blay bakat ke tu ke jeseng menen ngiyo ke ketien ke bai pastor ikran menen ka ai mensim nga bangan not ban kren ni ke jing shisha mendaga janmet menuban ong lang ban nga hallelujah. Fitem na ngani tu kandiat ke jingiat lenti jonga ngasat pikir man laga por banga duai ba banga prepare igi message wa banga yang ni rinsan neling baga phone call igi breu la neling ba banga le igi breu ngada pikir si shai ke ktino blay namar ngim kwa ban kren klumar ban kren planduman igi ktin ke ba im ke jau blay bada banga skap iga kubor ke bai kren ni pastor menen ka aimen streaming namar nga shishangan ong bet let's say nga light hang ni hang tai let's say ngadang dahapan syapen bet igi mentor jonga nagapor sigapor ndre wala ga taru nga pikir deladi namar ngam kwa ban kren klumar nga syai don ke jingi ksat syabangan kren ni ke ktinu blay hagi Jingduwai igi basimet jonga marway but menen ke Sngi ke pen scam gitu ke message ai pastor bayong ini ban note bet ban kren ni ke jing shisha hallelujah. Teng jan tap compromise ngi giba kren ketien blay namar batueng yo ka mong palat yo ka palat yo sya kren kum ne kum tai teng isu kum pensngau tenat igi brio igi skor jengki nganget menta ka por kala poi banginem le syok kum ta ngi ban kren be igi ka bor ka blay u ai ka badai por na menta ka met ka jo Chris hallelujah. Tengah yo ia ka message nei pastor menen gitu ka message be kren ngayo mensim shisha Syak ngan ni tukat ni, menen ke Sngi celebrate ani ngi rakhe, ye ke jing ken mau, ye ke jing syayap ke jauh try lor ke ding pena, ke bangi ong ke Good Friday but le syai ke Sngi ngin rakhe, ban ken mau ye ke jing mi pat ke jauh try ne ke jing tap, ban ke jing yap ke bangi ong ke Easter Sunday la ni, kata ke Lord's Risen Day, dan kiba ai gerteng de ke Resurrection Sunday, kat ke badai ke gerteng tamangi de step shy, bau try Jesus la job shisha, ye ke jing yap, ban ke jing tap. Le syai ke singin celebrate ye kata. Kembala lamprang di chairman jangan ke jeseng mendaga janmet. Ila keren Jepang ke ba menen ba ke bala syai, bat mentangi don ha ke ba menta. Nganem keren ni ke message jong ke ding pena wala na don jing pen ki palat bangan keren biang khamtam hadin mengadang dap banialap ang tia daimasi jawai ngadayo sngawi ke jing don jo blay ka kadang ke jing pen ki bangan keren ni ke ding pena ke jo jisu sa jisen pat nganget minta ke janmet nganem keren agawai pat ke pon ngin keren biang ong lang ban nga hallelujah. Nganget wala dangi keren sibon na ke Bible nginem klet bantan yu pat lang shout ke ding pena ke jo Jesus Christ. Nganem keren ni ke kubor resurrection. Leni ke jing mi pat ke jauh Jesus Christ minta ke janmet wala dang hapan ketak kat tu kat ni. Nganem light tambah nganem keren tan ni ke tak. Ke ba penki aga dot note jeng aga dai bangayo ibo try hapreng jeng gini gi artuli gi Sngi ke jing syayap alor ke ding pena bar ke jing mi pat na ke jing tap ngai gedang ke Sngi ke bau blay u klam kirke ban su penjau stat aka pen ban udah break udah rest udah ailat bagini ke Sngi hapreng jeng gini gi artuli gi Sngi gi bekordor ke dai benda ja baru jisuru udah keren syai udah peni bat ngan keren ni kata minta ke janmet ngangai filong ready ban tip ke ketinu blay ke keren ayu siapa ngani ke Sngi ke badan ke jingja hapreng ke bekrau pelat hapreng jeng gini gi artuli gi jingja lada filong ready ong lang bat nga hallelujah. Pitip kini ke badan don na dot note jeng ada gi pau snap tabang am junot ban keren khamtam na ke rinsan ke ba longgum ni le se online bat ke ba bon pat ba renganget u blay uni lamingi suki banganget ngem tablet hi ke ba blay pen shine ma mla hiro Rekat ke bau ai ke jing ai minta ke janmet ngan keren ni kene ngan itu kendiat ke personal level jonga minta ke Sngi ngalong emotional kendiat
lada fisyak ngani tu. Mana mesti orang dua ngalong emotional na mga kenmau ipapa jonga. Namar akum kini ke Sngi mencem senam. Hapreng juga Good Friday bagi Easter Sunday. Ipapa jonga iklat no na pertai ba ilet no Sohthri. Ba ila jandap senam menta ubnai indap si senam ke jing let no ji Sohthri. Nga kenmau i nga sngom meluk. Ba nga pen krek ni ke kubor. Nga kamlong excited arsya ba nga perkat ikata. Mga tip ipapa jonga ila syam Sohthri. Try la syak halor ke ding penan na beta jong i. Baula mi pat ru aga Sngi ka bau dai ban mi pat na beta jong i. Bang ada tip syai da dot note barok bamenta imdan shino ru idan bau try Jisu. Kita ka de papen shirham arsha enga. Mga tip bam dai tang papa jong abat ki ba it baton jong i ki bla syam Sohthri kiru menta gidan bau play jong i. Hallelujah. Ngadon ni ka kubor ka bangan kren le se. La ai kertengi gini ke Jingiasyllok menta ke jadmit ke evangelistic meeting. Let's sing an ida ke evangelistic teaching menta ke Sngi. Ngan yelap kat tu ke ni ngan tap ru igi Nonglum ki bedai de ke Jingikai Christian blay menta ke jadmit. Namanga syat kwa igini ke wai. Mangam kwa mengin syutip igi Christian blay tang na sla tang na jrong ke bolong superficial gum tu. Ngada kwa mengin kam ngam don ke por man la ke por mengin ngam igi Christian blay. Namanga igini la da fi syai kedar igi Jingiasyllok je ke Christian blay. Fi tem nem ngin mani tang gum ni ngin kam mani arsya yo blay. Ngasyat ngai jika bagai Jingiasyllok ke bagai zaman siam bagai balong halor yo blay jingi yo baim kasai wanra shwa daga jing shampang iki bagai zaman siam ki bau blay lo tap aga ketian blay. Meta kesingan bo lupai ke ni ke warning ngangai i pastor ngaburam ki basan ki donane ngaburam ki nongelam jonga ki leadership ngan kren laga kren ni ke ketian. Nganget ki badan syaka liberal side jangka theology ki liberal theologian finem da singau tenat ya gani. Nama ngalai keren bat ki ngalak pule ya ki ngalak syak skor ngalak UI ke doctrine jangki ngalak pule sibon bang ai buram ju blai ngam keren cepang ke jingkop ila dia pitim nem ngalak pule ngai UI ya gani ke bangan sekeren ki klem da pediang ada utata. Penban ki angka klem ja, penban ki angka klem lok, ya syak sobangan pule ke ketinu blay, ngakwa mendalam perang sobangan ai ke kerteng, jangan ni ke kubor mendaga jadmit, ngan keren lupa ada ke baburam yipi, ngam ong barok ki theologian ki longkum ta ngaburam yipi barok, ngarung ngakwa ike theology ngatrei sitam kat bala ban puli maroi ban consult ban ki babon nrai ki badan sega liberal side jangka theology ngan ong lupa ngakwa la fi ngap syak skor sipor ai ba fin long neutral menda ke jadmit ngin mong gade ke jongi na gade ke jongki tai ngin long neutral ban syak skor ngan peni ke ketinu blay ban nganget ke ketinu blay kan syai menda ke mit finga ngapin syong nong rem ye gene naga gospel ke jong Matthias ke lenong ke bakhat ar lana vidani ke Bible vila ban play naga gospel ke jong uni usinran jo try Matthias ke lenong ke bakhat ar ngan play naga dekat ke balai pu pra ter ke Bible ke onggom ni anda kumta kita kibana ki Nongpoh bat ki Pharisee ki la yato ki da ong yo Jisu ki ong ko nong hikai ngi kwa ban yo I ke dak na me uteu de yato ula ong aki ka pateng ben reu ka baman ka baklem ka yawat ya gadak henrai anam ai ya gadak haka henrai tang ya gadak jangu jona ong lang bat ngade ka sur ka bajam ong anam ai ya gadak haka henrai tang ya gadak ujona ka kubor ka mangan kren minta ka jadmit ka dai gadak jangu jona hallelujah ong lang bat nga hallelujah. Setiap ngalong excited dengan keren, ngangai firu filong excited, ngan puli syusyu uang nrai tangi kata kadak ujona nong itu lupa, kada bot ru kumni gini dekat kaong, naba kumba ujona usong, lai Sngi bat lai met agak pok jang udok ka krau, kom taru ukonu bureo, uncong lai Sngi bat lai met agak pok jang kynduh, hallelujah. Pinga ngan penilu pana do basdang igani bagini ki kentien kimne ki kentien jong no kini ki bami na ka shentor ka jong Jesus Christ
Aga por bagi wan gi Pharisee ngan ai ga background tang kendiat bafin syai. Ke background story gade gane ki wan gi Pharisee gi bam jula sya yo Jisu. Ngasai internet igini ngasai ruke samut ngasai remun ye bagian zaman siam dengan pule ye conversation apreng ki Pharisee baru Jisu wat agane ke bentaru fitim nam kini ki wat dong wat dau ki kwa tang man wat hangno Jisu bakla bagi kwa tang man parep bam dayu bagi kwa tang wat hadu put bagi kwa benda peniap si sendan yo try jengi Jisu Christ kini ki bawet yo try ngalap naga Bible ki klam wet you try naga no galiang ki wet tang naga ni galiang bau kam la dia bau de play ude kono play baga juga por ude pen kan lot ye ka tradition ka bagi su tauhi ki jiu bagi Pharisee kimla sya namar utrai ka hukum upendap uklam pen kan ka wairu ka hukum jong play ong lang bat nga amen ong de sur bakam jam amen uklam pen kan ye ka wairu ka hukum Rai upan ken ki tradition jong ki Pharisee bagi Jew ki an bagi tauhi. Nada dau ki wet ki mlasha ki wat dong wat dau you try. Baga Bible ke itu bau Jisu she ekran man laga por pitip ia kini ke banga puli mentan finda puli no Marcus finda puli no Lucas kini ki gospel ki thok ia kini pitip nam ke thok kum ni kong madin bagi keli you try kiong pen ia gadak lada mede Messiah. Kiong mede kono play mekam mede uta unong penem jang ke pertai peni gadak kiong fitim nam shoba unjubab utrai ke Bible ke tu gong udah ot aga dot nut aga ba jeleu udah ot ke dan ke deep groaning apa jaga dot nut jauh Jisu udah ot fitim ngai artli gi jingot ke wai ge jingot ke dai ke bau ot namar umut ban sakren ye ge jingkren ke ban kta mdai tangi ge im ke jingim ke bagen jado kan ikan kta wat ye ke te ke pertai ke bagen jaman sem fitim ot aga dot nut on the Bible shoba nu jubab kita ong artat kumni peni gadak fitim ngasam ke ge wai gadau aga jing shisha fitip lot berok Jisu ulah ada peniti gi kambak gi bakrau menung ban nga amen ulah ada pen kelawain ye go ulah ada peniat gi bedekok ulah pen kiak gi bapang gi mamatla ki layo imat biang mau try ulah pen kiak ulah lek ke jat begejat ke kambak fitim ne em gi ksot gi hapan kenria mau try udah bedan bor baga Bible ke tho bawat ki belas yap ru aga jing tap ulah pen mi pat aga jing shisha hato kita gi dak kimpat biang ban proof bau de Messiah ngan supenwan singi kendiat wala nang idan kami gi kamba shibon idan kami gi dak pla ki dak kiba ngan ong la ko ong gi dak kla ke baga Bible ke si ong idan kami gi signs wonders and miracles idan kami gi jingim tamangan ong ni naida apalat i dak no play blengim money no yo play mnan kamban prove of Jisu de play na gi dak u play la shayap alor ga dingpina ula mi pat na ga jingtap kata ga dau ga bal krau ga biang bangin money bayu play Walongum gi Pharisee gi bodong I dak I sign show us the sign fiteu Jisu ngas ngobang ngene ge jubab jau try wong no I dak ngene ge pateng ge baklim kene ge babaman ge mutlak ngam ai ge dak wong lat no tangi ge wei ong lang ban nga ong lat no tangi ge wei fiteu ai ngene ge dak ba wong ngan pen I pi ye ge dak ujona no itu lupa bakum bau juna ule shong lai Sngi lai me de po jo dok ha kom taru mangau kono blai kono breo ong try ngan shong lai Sngi lai me aga po jeng kynduh nga fitim na mag jing pule Bible jo nga skok men hadu kata kata gi Pharisee ya kene ke Bynta ngam te bu try un pen pau ne em ne la gi klem kli gini ki Pharisee gini ke por ngam tip ang nuru kamu try un reveal kat igani ke message ke bakrau ke bakta ig jingim do ba de jingim ke bagan ken jaman sim wa de ke pertai ke belong spiritual ngakman ni ki Pharisee hagawe galiang kyang try puni ke dak de Messiah
Jisu ang kapateng bereu ke beklim ke mutlap ke baman nganam ai dak lai tangi gani wang aladap ai fi klem yo I Raymond tangan peni setang gani ke dak berkata ke dak jong jona haga jing pule bible jong ang tribal im klem say daki wai pat ki prophet indai in the bible boleh maklam ongan peni ke dak jong Abraham Moses Elijah Elisha Samuel kat badayu David boleh maklam peni di kita mesai penbandu jona Nganga I ujisu ulai penis rem penban ni gani ke jubab ye gani ke jingkeli ke jogi parusi pite bu ong penban kombau jona ulai shongsa ke po dok ha krau lai sngi laimit ngarungan hap shong ke po jogi kendau lai sngi laimit pite bu sai gani nganga ong ni kani ke jing jubab jo try pite nem kade ke pya hallelujah kapya ye ke jingem shatei ke pertai ke bagan jam sem Nganyat finyai syak nganam ngampalat. Ngaskau tenat yang ni kecing jubab jauh try bau say do Jonah fitem nem Ukraine ke bentangan sedang ke message fitem apa Ukraine ki parasi wang ngan shong lai sni lai med hagak po jeng ke kendau fitem Ukraine ke Ukraine yang ni ke jingcha hapeng jong ke jing syayap jong ulor ke ding pna ba ke jing mi pat ke jong try na ke jing tap ba ke jing yap lada fi syai ong lang ban nga hallelujah Kita ngan keren ni kini ke kubur bau jisu wangan shong lai sni lai med hak po jeng kendau ngai you try namang ngai pendap ia ka baki wai ke kelam la pendap ngai ke jing yap jau try la ni ka kam ram la dang bot de ke ktien ke jing yat lenti jau jisu fitem ka kelam kot tang ke ding pna bada ke te ke bau mi pat u try u pendap ngan ong bai kum ni ia ka ba pinam la ban modur ka ba krau palat ka kelam kot ke jing yap jau jisu la ni ka kam jau jisu tang ke ding pna penban udah hiar seti sepo jaga kendau ke te ngan bo be de ke kentien ke badai u hiar sya shiol Ngan keren le se finam da bon gi jingli ngan keren babilong simple fina pule ke kitab ke jong Jonah ha por bu la de chango au tu dok ha krau videp na ga sintur jong Jonah ka klemmi si sinru bu ong nga chango au dok ha ka klemmi penban ma uong ngadon ha po jong ga sheol de ga Greek ong ga Hades de ga kasing ong ga Hades Dem Jonah uhiar sete wo udah ong artat yang ni kegentin bala set kop yang hagi narkang jong ke sheol junom sya yang ngan ya tu lagi ya tu fitem dem Jonah dan syo tang kpo dok ha ula hiar sete sakpo jong ke kendau hang dia bo sheol But I know you play, but din bau Jonah unang ban mane ban yaro ban seo, jika bau lakular, udah ai ke jing kenya jo ke jing sawa, jo ke jing yaro I know you play upa itu dok habu de ban pre, ngangai I kom ni ngimat shem shiol dujok ke jing le ke ba kat no, ledang inang ban mane ba you play, fite bu play dan problem ban penmi pat ingi, naga problem ban pengin ya ke jing kerko. Nganam keren ni kata ke message nganam keren ngasu keren menta fitem nam uhiar se shiol la ngasu keren bet uni ulayap bau jisu sai knang do Jonah fitem balai namar kitu ki kamba ki bau lale kampat biang ki parasi badi ki wai pat ki bril bakin nget bau dai ukon jong play fitem ule se gani go wai kabamdan bala ban le mano do Fite bigi kamba wat ki brio jong blai ru ki led. Na ta dau ki arta tin ki ong la uni le kamba le si o ki weru ki la ban le kamba uni iman umpat da day utrai fite ule da gani ke jingle kabangan ong ba imni mdan pastor mdan manu bala ban le ye gani ka bau jisu u hiar sepo sheol u penda biga kam kabangan sekren menta u penda biga aka ka mayan hado kata kabangan ong ba ikum ni ka jingle jong jisu se ka po jang sheol fite nem ka de ka pen kinyo wat igi so jang Jok. Itu vi. Ngai vini ai syak nganem rush pelat.
try wong go mau jonau shong ngan ban si ban ni kata lai sngi lai met how dok ha krau ngan shong manga po jenga kynduh lai sngi lai met fitep ka kren ye ka jing pendap ka jong try ha pedeng jong ni ki artuli gi sngi gi ba krau ngan ong be gom ni ngiru ngin hap ban skau thoi kata kenang bala shai ngin da rakhe ye ka jing mi pat jong try ngin rakhe da ka jing shampang ga ba tmai ban ngin aingo ru da ka jing aingo ga ba kamalor fi ngan ye thoi fi ga ni ga wei utrai jisu ulet shithie hakpo jong ketika kynduh lene ke shiol ngala puli detail gane le se fin sha banga finda puli na ke kitab jingken la da fikin mau ye to ke jingja ke jong gitu ki breu ki bale persha ye Moses ba dia blay gitu ki begerteng ki ukora datan la da fikin mau kum no bagi le persha ye Moses but yo blay skobha ukwat gitu ke ji senglang but fikin mau ne em u bishar u blay u penkat ke kynduh ba da kat ke kynduh ka ki ngamlut gitu baro ki jong ukora datan ke yingesam im pet on the Bible ki let shiol bagi rong hakpo Jaka kynduh ngongan tap jingi kai kena evangelistic teaching fitep ye ka shiol nai supen kala kerteng dujok nabar ka shiol kam da dai ba ka dujok wala da dai map yang ngan namla ban pensyai ka ta mentag ski let's say the Bible study ungam she shiol utrai jisu apeng jing ni artuli gi ski fitep ka kitab jing kan gong kena ka po jaka kynduh ka shiol Wakin mau yo Isaiah bu ong hagawai ni gilenong bu ong gumni baga shiol ka don kerdop. The Bible English gong Sheol is a city with gates. Oh ngaperkat ke Sheol ka don gate ka don kerdop. Finda pulis yo no job wong gumni ba Sheol don ginarkang. Kalong ke jail. Don ginarkang bars fitem nem finda puli ujona ruang la set kop yanga haki narkang jiuna Sheol le se fim tip yegene ke jingkren jingam tasni ka fin shashkor ngam don por ban puli lo ke Bible finda puli ujob ke Bible kong uang ujob baga Sheol ke dei ke bagi breu ki sakut ki mla shoban lek pai sekate ke perthai ke bagi wan adian bagi layap ki sakut apa udah ongum ne ujob uang it is a land of utter darkness dega kasi ke dei ke ri jo ke jingdom ke mla batai fitim nam kong ke jingdom ke bala dom palat Ong ujob ye kene bawat ka jing shairu kadum Sheol sekabangan emrosh Isaiah wong gadon kerdop Sheol ujob wong don narkang kalong ke jail ujona wong kidon gi narkang ki beset yang to po what ujob ukran kam sidin wong ke jingdom finda pulile yo David ke kitab kisam fitim ne am ukran ne gane uang gade ke ri jaga jingklet land of forgetfulness ong lingo ngangalap aga Bible bagi poi ki poi Sheol deu Jonah deu David menu bagian mau ke sam jong David wong wala ngaya ya them jaga serngeu jingyap fitim de ke to ke Sheol syak ngan ngam kat badai ke jingelam Te wong David wong kene ke Sheol kene ke ri ke pamlakan mau syo nganga ong dia ke dei shisha imat namar nganga kan mau tang I mei papa I mei it pa e di parat mei kha tin rei ki kimi mei dot padot jengi ki ba shwa ngam tip syo shisha ngam tip syo tip gerteng tip dan history tip shisha kini ki belayap de ki snam ki ba men shwa shisha ngi klet ke Sheol ke de Jaka ngapa mo ngan tap ye gini ke Sheol ke de Jaka ke ba ki breu ki let shwa ke ding pna jo Jesus Christ saba fitem ke ding pna jo try ke pya bet pak ye ke pertai bagen zaman sel ke pya bet arlang
nga shirham abang kren yo try jisu nga iga kraw shisha fitim ne am ki bril ki bayap shwa ka ding pna jo try dan dagi billion ne do por adam hadu ka ding pna jo try ki bayap ki dan dagi billion but ki tu ki bayap baro but babha but basnil but bapudiang you play ba em but bakentat you play ba em but babiang but bambiang baro ki bayap ki paisha sheol haga jing shisha haga testament ke berem pinem dalap ye ke benek finlap ye ke sheol ai ngo you play ngi ki ba em hadin kadin pna jo try jisu Nama rengi kam day show daga jo galinti kum ki take Old Testament saints but ki breu haga menendai shwa jong ga ding pna jo try yengi gade daga waipat ka bakam krau fige sheyol ong ga Bible ba fitem ne am ka Bible ka to shai gani ba baro ba 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 snil ki poisine ba dagi poi ga daga jing set cop kimla ya ki ang tu kada ke Jingduwai bamla batai pe ban ngan ga Bible mangan penslam pelat wala nga sngo ko akren sibon pe kloy bat ngan naga gospel finda pe naga gospel ga jong Lucas pe kloy bat ngan naga lenong ga bakhan rio ma be nga bang kenti ken san naman ngalong conscious ga por Finda pet naga lenong ga bakatan rio ga gospel ga jong Lucas ngan puli sibon bhai ga ni ban nga ngan sesange abadai ga Bible ko ang naga dekot ga bakat kendai kani ga de sepang rio spa bau Lazarus kani ga de ga sheyol ngan kren ni ga ni ga Bible ko ang tiladon way brio kani ga de ga jingkren jo jisu wang ladon way brio u rio spa u bla jukup de ga jan sauto ba ga jan linan bani udale paho Halaga Sngi, la don ru way nagi nongkrong ba kerteng, u Lazarus batap nagi tok jau, la jubo ga kerdop jong uta, ba u bala ju ngau kwa ban pen kedang la de nagi lingkot lingkai, ki ba ju hap naga me jong tau berus pa. Wat shisha wat gi sau gi juan jeliak no. Yu tok jau jong u ong ga Bible, yu tu jisu ong kelajate ba u tau nongkrong u la yap no. Bala bak no ia u dagi angel shiga Shadem jong Abraham, ong lang ban nga ong ga Shadem u Abraham. Ngan pulih ke Bible kong utau berus paru la yap no de la tabiu hadujok kani gade ha sheyol daga tenrai ke ketin ke badai ong rus pa la yap la tabiu hang de sheyol ula khmet ilagi khmat apa ula long ke jing corded ong lang bat nga wat nam thai ong lang skoba ong a place of torment ke Jaka jong ke jing corded tongan nam pulih lo de ke Bible nama yo ke Islam Kambon gila pulih kini ke jingkret, kini ke jingja. Fitim ne am ngani thoi fi kom ke jingtip. Bon ki ong gade ke parsi, ki ong gade ke parable. Dan ba ong kini gade ke parsi ke bau Jisu keren. Dan ba ki ong kam dai ke parsi. Tengah wat ngaduai, tengah wat ngalap bagam dai sisa ke parsi. Melai la fi mot bagade ke parsi. Kam don jing penrem mangta, tambah kini ke jingja ke jasisha. Itu utrai wong dan argut kini ki breu. Fitip day hangne ke baka shai, kai kata ke shiol ke bau let, bar ule ayu kini ke sngi, hapdeng kini ki artuli ki sngi, bau pendep ke bakrau. Uye tuang ne wong dan argut ki breu. Uye berus pa ubada em sahu, ubada em paho pahai. Fitip ne am gong bau ni ubada pong the ram style, bau de berus pa. Redon suwe Lazarus ubadok ubapang nagi tok jau, uba show up wat ban pen kedang ngi kepok, nak bahap nak mit jong ni berus pa. Itu Jisu wong dan argut ki breu. Si sen le bau ya tok kerteng, kemut kedai ke besisha. Nama ke parsi kam nan kerteng. Daw itu try wong hadin dal ayap uni Lazarus ubadok ubapang ubajenjar, teba uni ude ubapediang yu play ubem. Dayap uni itu ke Bible ko ong la daw la dayap la welcome you hagate ke Abraham's bosom lini kate ke Shadem jong Abraham but fitim ne ndawat nganget kumnis ngap ba ke Jingduwai juga. Ba ke por hendai ba menshwa shwa jong ding pna jong try. Kitu ki bela junget
ia ke bau Abraham ukren. Kita ki banget ia ke promise ke jong play wem. Kita ki banget ia ke prophet indai haba ki elap ia ke ketiru play. Kita baru kita mengau tolot yo Jisu tamala kumno ki pediang yo play wem belai elap degi prophet fitem nem kita ki brio andayap ki poi singni ke shadam jong Abraham nganget kumne. Kari-kari ke jing nget jong ada film nget ru melelai. Nganget balai ke ong shadam jong Abraham nama nganget ye gani kawai bang por bagi yap nama bagi lapdiang yo play wem degi yap you Abraham hagani ke Bynta jogani ke wai ke liang joga sheyol ngaba dau kudop iki tekadau ki poi shadam ne tekadau ke ong shadam jong Abraham nganget ye gani ke wai ngalayo skoi ke wai ke testimony jong wai kena imdai nani ki pareng ke true testimony Bynta yap poi sebeneng tabai ujisu ang kampade ke por fin hab lej biang yelap ke gerteng junga I embiang iwan se pertai yo ke por bai rong sebeneng fitem ne am ujisu wan ba upen sha la ke shadam ba du kudop ita ke shadam nganget kum ne bagi ba yap shoi je ke ding pna jo try kudop de ke shadam jo Abraham ki ba yap adin ke ding pna jo try ki ba la priang yo Jesus Christ kin lej bet se ke shadam jo try Jesus sabamo ngan ai ke teaching Vi pepet ye gani ngan demonstrate bavin shai. Ong sa Bible ko ong balayap so ne uni beruspa baru balik he. Ubam trek priang yo play bem yap so ne da yap uni upoi se seol upoi se ke place of torment upoi se ke tai ke Jaka ke jingkordet. Hangne sa Sohthri plang ke seol ke don artillery compartment. Nata kadaung an ong biang yeki liberal theologian finamla pudiang ngene. Rau Jisu kran shai mangan peni da kawai pat kadak ngan peni be da kadak jong Jona bar Ukran au Lukas nong ka kan rio kai ka ta ka pertai ka bagan jaman sim ka bangim la ban yi nganga ong ne fitebele ka jing ka jing tiang ka jing yap ka grip gi breu de bakim tip shunogen poi andala yap. Ra yangi gi badan human sim kod. Ngi dan ke jing shai jing ke tino play ngi tep de ngi yap ngi le cheno baga jing yap kam la ban grip ke jing shap ting ngi ho ke jing yeu ke don ngam kop ki breu sa ki breu ke don ke jing yeu jo ke jing yap tampa ngi ken mau ke nongrem ke tin play fitep ke jing yeu jo ke jing yap la nyet sharot mangi don ke jing scam ke don nod bangin let bet Sohthri namar ke ding pna jo Jesus Christ saba ngan empat rush Playang ay idan artillery compartment. Hangne fin sa shai, kay ka paradise, kay ka beneng, kay ka Sheol, kay ka Hades, kay ka Gehenna, kay ka Dujok fin shai. Tamang anam laban tablet igata chupet siya nga. Fitema ka Hades ya to Jisu, baway upay siya ka Jaka. Jong ka Jingkordet, a place of torment. Kat ba waipat upoi siya Jaka ka batengan kapadon ka Jingiasyllok siya shadam jong Abraham fitep kani ka Sheol pe yanga pe modor ba kani ka podium gadai ka banga klampulilot ka Bible fitep ngan siya to siya bangan demonstrate ndala kren u Jisu ni ka Jingja ba uni ba badan siya ka Jaka jong ka Jingkordet u yo yo te badan siya shadam Abraham wang penjau tang si drop I kreat how to lead nama ka kordet palat ka Sheol ka kordet pelat kini kawai ke compartment kini kawai ke liang juga Sheol uang penjau tang si drop kom ko pa Abraham fitim nama Abraham uang gadon ke kharai pedeng a great chasm a great gulf dehang niru baga sami kato ke jikai doctrine purgatory fitim na kam dai nang ne bakla sai kato ke doctrine maaf yang abang kata kata Fitim na kadon kani ka compartment. Hapor mga duway, hapor mga puli, ngayo gani, ngam syukran. Kadon kani ka liang, kani ka ba kordet palat apo Sheol. Kadon kani ka liang ka shadam jong Abraham ka badap na ka Jingiasyllok. Fitim na kadon hapleng kadon ka karai. Tong ini pet na ka Bible, pet kloy bat nga kat to kan lagi Bynta na ka Bible. Fin pet bat nga na ka shiti ka beningkong ka jong Petros. Pet bat nga ka shiti beningkong jong Petros. Ngeng pen slam pelat wala ada gede ke
Kebahap anda keren bahai kan ni. Pet bangai ke siti ke beningkong Petrol ke lenong ke balai ngan pulin ke dekat ke bakat prater ter. Ke Bible ke ongkom ni nabau Chris ula syak sitom sisin namar ki pop ubahok na ke bentar ki bamhok kenang bau niok yalam yang i show play habala penyap ya u ke dok henrai la pen em ya u ha ke mensim. Hau mensim. Tu syu ong lang bat ngah. Ong lang ngah ong habala penyap ya u ke dok. Henrai la pen em ya u. Hau mensim. Fin syak bangan tap kendiat ke bakam jelil. Wat klet bau Jisu. Wat klet bau Jisu. Ukup ye Jinglong breu. Munu ben ong ban nga amen ye kata. Wat klet bau long 100% man, 100% God at the same time. Da kan ye klet film la sngo tho ye kata. De da jinget fin sngo tho ye kata. Fite ukup ye Jinglong breu. Ulong tripartite being. Fitiap emang ngilong tripartite, ngilong lai Bynta, ngidon ni ke spirit, ke soul, ke body, ngidon ni ke mensiam, ngidon ni ke jimun berkat, ke emotion, ke intellect, ke willpower, ngidon ni ke ni, fitiap bat ngidon ru yang amat, bagai ni ke body, ke ni ke jimun berkat, ke soul, ke Bible English, ke spirit, ke Bible English, ke kasih ki ong ke mensiam, bat ke mat ki ong ke body. Da fisai hadu ong tashu ong lang bat nga amat, mengam ko apa fin kelumar ke ni. Fitiap ngam kendian. Mana bagian mau you try ke pot bawang, it is finished ke ding pena, lependap. Kau orang dah bawang itu ke ketien, udam lagi clear, IT senang ni lagi mensuam, show kepa. Siapa mo? Tiada Jisu dan lai ulang spirit, soul and body. Ke spirit jangu, haga klimat bau dukut mensuam, IT no, syayap no, alor ke ding pena. At that very moment, ke spirit jangu try, ke dan sebenang baru kepa. Munu benong amen. Kali ke body jamu, ke mat jamu, kasdien halor ding pena kat tu kat nepor. Salat shimno ke mat jamu try, ke belayap, la tap ke Jaka Jingtap jamu nu bril. Uberteng Joseph Arimathaya, fitim neam, la tap ke ni ke Jingtap, ke mat jamu try. At that very moment, at that same time, ke don hakate ke krem Jingtap. Refitip ke soul part jamu try, ke let shiti shayol. Natakadaw kan sawan kan salong shisha ketu ketien ke bangyong. God is omnipresent. Hallelujah. What jumut bau play udon, mau ko mangi jumut ba hangne udon, nata sa Amerika udon menta, sa China bat ulang omnipresent udaplet igi Jaka baro, udon lagi juga por kata kadai ngam penrem. What could ke perkat tangne pertai, fite ba ong omnipresent kemut at the same time ke spirit jawu ke dan sebenang ke body ke dan hantai cramching tap ke mat ba ke soul part ke ni ke Bynta jong try ke hier sa shayol. Maaf mengenai melaban ngam detail lagi ta. Tang bafin syok kum ke jing lamprang. Ngelapuli hangne ken. Hangne ngeburom yo Isaiah prophet. Oh ngai ibu Isaiah Ukraine sepang kemensiam sepang ke jimut berkat sepang ke mat jauh try. Hangne ngesesau tu pleng ke tu ke pengadang sudap keren. Seti sepah dynasty lenong ke basan pulai Isaiah bela penwet ke mat jauh try. La sempat la bom la syok la penjiam senam kedai tang ke bentaban penkia ingi finda pulih kam serom gong ublay ula iman ban penjenjar kordit mendai tang ke mat penbani ke soul part jauh Jisu. Nganam ngampalat, tamang buram migi prophet indai, day hangne plang. Ngan sa snow to, bagatu ke sin offering, bagat trespass offering, kalai per bak lebak. Kajing ango ye ke pop namar ke pop, bagajing ango namar ke jing bakla ke jing ringkang, tiap kalong lagi jong, hangne ngan sa snow to, maaf inga banga poi syata. Ngai fin syai minta ke janbit, ngan sa poi syabadai. Ke Bible ngan pulih pendap ye ke bau Petrol uang la penem ye la penyap ye ke dok ula em hau mensiam ula let ru ban yalap ha kita gi mensiam ha bendi shayol ke bendi ke Bible gong ula let yalap hang te bendi ki bam sim la kongo na do menhendai ngan pulih lot finna pulih na ke kalendang ke besau ke dekat ban riu gong namar na ke ni ke Bynta kenang la yalap ye ke gospel wat gi bayap. Ngan penbaik ru ye ke wai ke doktrin ke bala
ngalayo sngola baklan adu mensua maap yang abang ong kum tang ngam sngola ngam deu bala tamba ngan kren kum ngal ong adu bersedang ya ke jing shisha ka bolo penshai ngan kren ngala ju sngo ya ke wei ke kubor ka ong bau Judas udah na beneng bangin de poi beneng le shai walengok da fi Judas nama pakai online ngamlong itu detail yang kita Jingiasyam jangan berway ni pastor hagi bagi Balang ngamlong itu detail pada keren ke ambo Judas udah na beneng nak kena udau no Petrol beningkong lai kat prater lenong besau dekat ban real bau Jisu le yelap sya bendi dom sya ti sya badan jauh Judas baru Judas ukula pamor poi beneng klem don kita ke Bible penban finda pule ika gospel jong Yohanes nang bakhanyo ujisu wong iki senran ki mama ai hanga gopa ngaklem do you wairu and right tang you way the son of perdition the one doomed to destruction on the Bible uni de Judas war ujisu udah kubur udah flawong ya Judas ngaklem la upai syagabam dai ngan penbet na gani kani ka ktien ba ong bau Jisu le yalap sa bendi kamdai kum ni ba penlong mangi ki good news festival but ki festival of grace benong pila yo sngo mentai ka jingilap ka gospel manu ban club amot one shakmat kamdai Jisu klam le apo syol Judas pin club amot klam le kani ka ktien yalap finda puli ka kentien ten rai ka dai mdai preaching kamdai evangelizing fitip kani ka ktien yalap ka dai proclaiming kadang jing lek ban declare syakati syaka bendi dom kadang jing pen bena jo try bayu shabi joka dujak joka sheol joka jingiap kam don shu o setan keladon agak khti ke jo Jesus Christ ulet pen bena dai buang to rakti one say one mo kadang tem jing tem one em Kam dia kata, ulet ban penmena, he declared, he decreed on the Bible, ten rai ke badai dah filet dekat Greek. Upen mena wong, macam ni ngan penwan ngan paraphrase, maaf ingat, kam dah dekat Bible ngan paraphrase, ngan ulet ong gitu barok, kibalayap na do shwa, jangan dek pena jangan try, ukuran yang gitu barok kibala sajla na do kepor jangan Noah, kibam nget yo Noah beriu jangan play. Kiba mengaji kita ke prophet beremendai, fitep ulet yang dia syol, ulet be hamar pedang, bad Ukraine ni ke jingkren, baik ini ke badan, segini ke liang juga torment site, kini ke place of torment ke Jaka jingkordet, ulet benong, via site lah you know what, via site lah ini prophet endai, ublay ulakren shibon, hagi prophet endai, via site lah. Mentangawan ban peni bagato barok kapakila yalap sepang jonga kadai sisa nganga set kwa igata iga jingi emjungi fitep amwat ingiru bon bam pediang bon bagentat sakran ben ki babon ba na ta daw nganget ba ga wai gesngi ga chi jar snem kan de vindication ingi ki bakran ni ga kthero play ba de pi barok ki bala syak sitom apna ga jingale ban yai nget bet you ka kerteng jo try un vindicate ga wai gesngi un vindicate ngashir hami gata Ngasir hami kata un vindicate kapamod un sepeni bakane barok kapangi jenjar wala jenjar ngiyai nget jau try kane barok bangi sak kren ben hagi breu ngi sak ban ben hagi breu gi baying kane barok kapa ki klem sngoto bangi shamu try haga wegasi un sa vindicate ya menta shu yai mane yo Jesus Christ fite ulet chapo wong of your sala ngawan ban proclaim menta I am the son of God ngade khonjo play ubang Lucifer setan ulale jubor yang percaya berosigata ulayo kini ushabinu Adam had apor buha baga pop ushabi will play I ban have dominion menta wan utrai ukni film kemani ke jing pendap jong utrai ha pedeng jong kani ki artli gisngi mdan balat nging de pen rendang anu nda pen mi pat supaya bro kat ban let cerita tu mlat de tahu try but ulet fitim nam singap bahai nga to let singan puli bahai ga Bible pet bat ngan ga shiti segi Efesus tong ini pet
ngai fidang la sha kala ya ke pot pet ban nga ga city gi nong Ephesus kala nong ga basau kani ga de khot ka pa prater ter ngan puli mga Ephesus sau prater ter ko ong namar ga tau ong men ba ula kiu shi jrong ula ya lam rau ga jinglong mrau ula ai gi jing ai gi breu te kani ba ula kiu kalong ayu tang ba ula wan hiar se shua jo kita ki jaka ki ba khampo jong ga khandau utau ula wan hiar ulang utau jo ula kiu ru Sigi bak ham sejrong Yegi beneng barok bau ni pendap. Ike barok. Ngai ifi pet yega Bible kublai sibon. Temang gerpat ba fin pet yega. Setiap kene ru kadon jia day bagai jingkran jo Petrol. Day hangne bagai ika liberal theology kawan rat da kawai ke interpretation. Day hangne ngasui bagai pediang yega. Fitem neam yaitu Paul sigi Ephesus uang utai Petrol Ukraine ka badai ngarung Ukraine ka ni ka bau blai open pau fitem open pau komno blai yo Paul open pau ka ni bau Jisu uhiar seti sigi ba khampo jong ka khendau sheyol uhiar seti ka Bible ka ong kamot iu bau hiar kamot iu bau kiau la de bau klem hiar udah ngan ong dok ni udah substantiate tu Paul ka ni Mawlai ada tip bagin sekelumar klik agak percaya berok away kan ni udah ong lada ununu balak ban kiu tak kemur ununu lada biar lupa sepok lada biar siapa jeli oban ni ke kendau wan ra ke gift pastor lada keren wan ra ke fivefold ministry yang ke mat jauh Chris yang ke tangan nem keren wa ke gift yangi bagin saya lak ban keren kom ni lak ban rai lak ban duai lak ban syukri agak mat jauh Chris dai balai ulah hiar sepok ke kampok ban ni ke kendau ban mentali udah nasi jerong tam hakat beneng haga ketiga mon jong blai kapa Paul wong yo segi Ephesus wong Jisu lahir sisi ke hampo ngak ngakwa fin penbut ini ke kentian ke banganda keren nganget kene kalong controversial ta bangan keren ong lang bat nga ong ulaya lam rau ye ke jinglong merau the Bible English ko ong he led captivity captive he led crowds of captives Kedan sekawai kong, he led captives in a train. Oh, kau finshach kor. Siap pulih mafi yang. I ngoi ublay bagadan agak recording juga online. Sepet biang, sedapet bah. Fisem neam, wong he led captives in a train. A crowd of captives. Ulai alam merau, ike jinglang merau. Finda pulih kini kedan jadai bau Matias arpenyau. Mana becet pulih Matias arpenyau bau ongkom ni. Agak por bau Jisu. Umi pat na ke jingtap Fika mau na kimi lang gitu ki saints ki bekot ki banget ho try kimi hadu ki let sheyeng jo ki bahiyeng ki lengok bagi mi pat kini ki belayap mju kham keren ni ke to nga ke por bangadang kena red nga pule ke to ngam la pai phang kumno por mi utrai na ke jingtap kimi lang gitu ki bana ke jingtap ki ba et ba thon ki bla priang u Jisu jo gitu ki breo to por ki let sheyeng ngamudur kom ni bai papa jo ngamentai la dana jingtap ha ka dok nga keren ni ke met ba por u Jisu mi lang iwan sheyeng iwan hello hi ngan let nyo sibnai nga ngau mai kata ngau kumnore Fitem ni am uang Paul hagi Ephesus uang he led captives in the train ngai I ke to ke Jingiasyllok ke ke Jingiasyllok ke ba jan ba fiken mau ni am wa David ladang makla de ke sam ke ba khan rio buang unam sa ye ke mensim lan ye ke soul jo Jisu ha shayol nengin de puli tokin dia puli bat nga namang ken mau ken san ke sam tokin dia pet bat nga ke sam ke ba khan rio ngai kan de ke khan rio Hoi, ke sam ke ba kan rio ke dekat ke ba chipau. Uang komni kani ke Messianic sam. David ha spirit jong Jisu. Messianic sam. Uang komni David. Ukren lengba yo Jisu uang nama men om itno ye ke mensim ya ke soul. Menem itno ye ke mensim jonga seka Jaka bam yo I finda puli de Bible pareng gong you will not leave my soul in Sheol. Bar ke Bible ko ong menem syak yo bako jome bun syam ye ke bapot sab wanu Jisu pe nga namang anem pen slam ye ke message wanu Jisu hapeng jong ke jing syayap halor ding pina baga jing mi pat ke jong una ke jing tap wan udan hade ke jing le jong try ke ba crowd palat ubon kamu try ulet Sheol ulet ban pen bena ye ke gospel hallelujah
Daulat fitem nem kini pat kibadan naga Shadam jang Abraham kini kibadan haga ni ka place ka balang peaceful ka patengan kini ka Jaka ka ba u Abraham u kudop fitem nem baudan uni u Lazarus u bapang u badok u ba mo uni u ba jenjar u ba sungai blay ba jenjar nganga ongum ni dangla ba jenjar ba ngai blay ban basuk klem blay dangla badok badu blay ban barus pa klem blay dangla ba ikordit badu Jisu Bani kata ke bam kordet klaim Jisu. Ngalap na Bible bakaong bau blay legit. Iki badok aga jingem bikin rius pa aga jingai. Tengah mut pat bani dok sa. Amen. Ngakwa finong amen ni kata. Nabi kuat dok sa. Kamut bangin kordet sa in jenjar sa dengi mani u blay utep ban ai ganong ga badai. Fingai hangne ba undal apai uni uba jenjar chikane ke Shadam jong Abraham nga sosen ai bahafi yo uni way yo uni uba le ruspa uba yak ba pai chikate ke Jaka nga sosen ai bah fitim nem namara porbu ong Abraham ko pa Abraham tu isin ai to penjau tang si drop Abraham ong mem ken mau nga hangne ngan sa Sohthri ke consciousness kam yap wala do breu yap ma pangatap igatan maga kam jeliu Fitim nem mem ken mau me im saho la khai me ga spa la khai ga jingsuk kata me kordet ka ba uni Lazarus uba dok bu jenjar la kha sneu ongumta rementa udan ga Shadam jonga ba usok ngai ga consciousness ke don u Abraham ude Abraham to u Lazarus ude Lazarus ga wai ga sni in secret ga Bible study ga Fitim nem the one ngai Jisu hagalanong ga city ji Ephesus ba Bible ko he led captives in a train fitim ule komno ngai ga deep translation na ga wai ga Jingduwai what kitu ki arngot ki scholar ki ba krautam jong reformation Martin Luther ba John Calvin ru Bagi doktrin joki sepang ki wepat lesing in hapani kren kimdai henraya gani ke Bynta utho aga kot ke berben kat ni institutes of the Christian religion ngapule fite wat ma uro uba kumbaklas ki bagi doktrin kita ki tulip doktrin uba kelas itu revite ya gani uang ujisu klem bakla ulet shisha uhiar shisha Martin Luther uang uhiar shisha kini church fathers John Calvinism. Uni ruang ngalada iya makan jamin siam. Bau dah hiar si Sohthri. Sesial. Uhiar seti sebagai kaang melat. Fitim nem wat kini kiba korder melat. Wat kini kiba don haga Shadam Abraham ru kimlat. Kani keempat dai ke beneng. Sengapa merupakan mau yo tu nonglek kam sneu haga liang jauh Jisu. Ubah klat jauh Jisu. Bau angam ni try ken mau lemenga. Jisu wang sisa ke dia Sngi menong lembat ngah paradise. Dada fikir mau syuang bat ngah amen. Ngan penbait kendiat bagi mut baga paradise ke beneng paradise ngan penbait kendiat dia kata. Fitim nam uklam ong sisa haga ni kesi menong bat ngah beneng namar ke beneng keempat pli habau Jisu uklam pat siudap ya ke bab daga senam jauh uklam pat yap haga ding pena. Neta ke dau ong sisa menong lembat ngah paradise ke dia ke wei ke ketien dak mentaka Abraham's bosom mo aka ketien ki kena samla paradise aka Abraham's bosom. Fitem nem daulah lej utrai uyeng fitem kini rukia ang kia kuat lano findakan mau ke Bible ngamdan por dan penisi bon kabon ba kan ni kini ru wala ki sok ang ni ki angnot ye ke beneng maka kadang dai ke paradise kampa dai ke beneng sengap ngalak jankut dawan Jisu yang pedang fitem ke karai ru kamla ye utrai uyeng u proclaim chikini bam ngai uang pi claiming it Bawan sigini uang mapipat kibelanget haleluya pipat kibeladon haga paradise Shadam Abraham fitip ka song Ephesus he led captives in a train daga train mat ura nangne namar ulah deb syayap ulah deb yap Good Friday ulah deb yap mentau don hangne ulah don hagani ke Jaka bat la syai la shisgi un semipat fitip ulayu daga train mat nangne sebenang
Natakadaw ngin si ong peneng menta. Kijong Abraham kim la ban ong igata, ki bayap shwa jong try, kim la ban ong igata, maki kot be tangang ni, bangada yo isisha, bagani ke Bynta, utry ulam uwai mi patlut ki banget baro, badagi mi pat ulam be shbeneng, bad menta kani ke place, kani ke Hades, kani ke Sheol baro gawai fitem nem, shakani ke Jaka kam dan shu. Kini ke Jaka ke Shedam jung Abraham penban ke don setang kini ke place of torment kini ke Jaka ke berkordet neta ke dau mentala ia ke Sheol lada fiong ke dujok ru longhi hadirin ke ding pernah jauh try da fi sai ong lawan nga amen fi dia kini ke Bynta ula rong no but ula yat he led a crowd of captives dau pat bak belin uyalam kita gi blanget barok kilet sebeneng bangai kading pernah jauh try ka pia bet pak e ka pertai ke bagian zaman sim kini gi ba angnot daki spark millions nem ki angnot ban poi sebeneng klam la poi beneng nama mendan balik beneng klabu jisu pemla le daga hok le jong mla daga ai ru finamla hak bandayap u jisu Tendalayap Jisu minta kalau possible, hallelujah. Minta kalau play, nanti kedau, ulat uyalam sebeneng. Fitem ni amgan dia tuh fi, memang ada penslam begini. Ngai ibu begini kejing pendap jauh try, begini ke Bynta, jauh ketika Sngi ke bau syayap, bad ketika Sngi bau semipat, ketika bau krau pelat. Bodoh ulat uyalam miki, itu ke Bible gini dan sebeneng. Nanti kedau, wan melingok igi beriu igi ai testimony minta. Bagi set poi sebeneng baru belai umpat syak bagi niap kiwan no sini dan berpoi Hades fitip ngabat pingi lak pedang you try jisu ngabat pingi lak don ni ke jing spak ke senam jo try la don play jo fi bampat pedang you try pedang no tip ngilak don ni ke jing spak ke senam jo try la da pi bat ngapi yap sibet la syai la no ni ke jing em fitip nginem lek chu sini sipo Hades nginem lek chu sini go try la dem siudap mentangin lek be direct sebeneng hallelujah. Nanti kedau wajib lengok, bau Stephen nak kepar bau syaklen temau. Kedai hadian juga deng pernah jauh try. Stephen deh hadian. Stephen wong, haka klimat bau layap artat hilang len temau nganget la prai. Ulat day tak banyap, ulat dua itu ke Jingduwai ke bau wong map ke pai, yaki bagi mtip ke bagi le. Hak tu par wong ai ikan sani ketika cat saya pulih file nong banyau ki kam ki apostle wong ai ke cat jubla ngai sendan yo Jisu uklami Hades uklami Shadam Abraham uklami uni yu bet direct ke beneng bat yo Jisu hallelujah orang bat nga hallelujah findakan mau yo Paul wong gomne wong akwa palat ban yap no udan ke par bu kwa yap no kamdai bu long desperate kamdai bu udan jingpang em ula it palat utrai wong ala kwa ban dan no bu utrai ke city ke Filipi wong gomne wang ala kwa ban lek no uklama mangan lek Shadam Abraham ne Hades wang kwa ban lek be show try direct fitip dan sekatu betul gi Korin to be absent from the body is to be present with the Lord habala pep hakani ka mat fitip ngi don lang baru try Nata kadau ngas orang fingalong emotional nama ngakan mau ipapa bakum gani gasni mencam senam ilek no ngatiap menta imdan Shadam Abraham imdan apa Hades ke place of torment menta idan sebeneng baru try fitem na ngani thoi fi kababun ba kabang amlaban sei menta gasni tamang ayu iye kini kawai bagajing pendap jauh try kadang bakam crowd tangi kabang ayu iye ke ding pna ba digajing bipat udah pendap ya kan ni why matters dan we bro ba ong apa bangai discuss naman dang ye songkai nganut ban Quran rei gi rensan pai ba ngam not Quran yon ta ka dau pulang ngasai perkhat ken yong ngasai perkhat abang pule Bible kitu ki bro ki ba mi ya ka tok sngi bu Jisu mi pat ong ki lech yeng ki lech kum tu ki nata ki le nu ki lech no nata ada ka tu ba ong ki Ephesus he led captives in the train ka lech no ta train kalau jenuh tak, kim Sohthri kim ini kalau cai, fitim namar ke kelam Sohthri ini ke Jingiasyllok, ngani thoi fi, ay bagan syai kedar mereka janmit, begini kita mipat, hari tu ke por, bat mangila syai, ngina yap lani undawan syau, ngina mlet syawai pat, ngina mlet bet Sohthri Jisu, lana fi kemen ni kita ketin, orang lawan ngah amat, fi ngah peni kan ni, let see fin lengok, bangga keren man hagani gerukom, aku aban pen bet katu kan ni. Kadang-kadang kata ke bohong, ladang iap, ngipoi si kata leulong je pensitom, bon pensitom kat kum ke jingle ada unda khot ngin sepoi si tay am,
Kata David kepada Ubriumlah, utrai lah ada pendap, fi pedang utrai, fi poi sebenang, fi gentak utrai, kebakut kedega dujak, simple, full stop kekut kata, nanti daun ngekuak bani lap, ika gerteng ke utrai, ngi penlong simple ika jingilap, hajing sya, kebana selendat kedega berjelio do tata. Udah ong artat Jisu yagi Farisi pia pandak kuat tangi ke kamba kuat tangi ke ni ke tai ngan peni fi de dak jau jona udah peni shisha bagum bau jona usong lai Sngi lai mer khpo doka kum tang harungan song ke khpo jaga khendau he siol bat ka tu ke baki ka ang baro fi te bu try ya tu ke jing ang not jaga dok not ula pendap bat menta ke beneng ke play ngan ya tu fi balengin kham ai ngo you play nan di shikmat. Hallelujah. Nginam poi ke sedam jo Abraham ni poi ke sedam jo play. Kau ke singen sekren ni ke beneng. Nama kamlong tang masukren kom taru nama ke heavens kong the heavens of heavens ngila juruai. Kidan ke kerdan. Kau ke singen sekren ni kata. Kau aban penkut nama ngala kren jong. Ngan khot ye ke worship team sini sekamat. It matters. Dan bang balai, how it matters. Kena ke matter ini. Jisu dei berkerau pelat. Ukta ikut ke percaya bagian jadok. Ukta wadi ke percaya bagian zaman siam. Kedip na jauh try ke yang hapdeng. Kepiak baik pak. Ia kena ke Bynta, baik kena ke Bynta. Keren ke bagian zaman siam. Bat nginang ni sekamat. Kelampap ngin lay per utrai andang yap not la ne do wan shaw ngi tangi lay lang ka jindor khat utrai bangin ye yang hagani ka por da ka buram khat e filang baro tangi ye yang lang ngin ye rwai katu kan itli ka jimane bangin seduai kerpang e fi ngan sa khadi pastor pi Diengdoh Shillong da ka buram i sa shipor Bangarang ingin sia dua lang. Mita kesingan am khot sekamat. Rengin ikuner pad ikiti jungi Sohthri. Bangin aingo sisai utrai. Tungin let ban ruai katu kan itli kejimane Sohthri. Das Nonglum Jaka yaki Das Haba firwai ngakwa finda pelejimon. One bat ka jing shampang. Thank you Lord. Ruai baga jing shampang. Thank you, Lord. Kita ada senang. Dan kesenang Jisu. Kau finda aingo shisha yo play namar kesenang jo. Das nam la belalu ia jingil la bin kun das nam la bin kya ki beladu jingkermen deitang da kasam dan kesenang Kesenang jami kutra Jisu. Kau fin mani yo play. Dah mahu play jimut. Ia kena kepercaya bagian zaman sih. Kau Jisu. Allah pendap nak bertajongi. Oh kita aingo shisha you try. Dan kesenang Jisu lebih teman. Lebih teman yang
Shisha Try. Thank you, Lord. Tongin ekner di ktisho try. Benaga puram cho try. Ye bola pendap. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kuak ini kabrib, daga buram ngekerpat, daga buram ngekerpat, tong ini kabrib bagi kemat. Namang ini duai, ngan kerpat di pastor pia Diengdoh bein Sngi, daga buram bein kio, seni stage, kerana bidang kabrib bagi kemat. Namang enam khot ifi shekmat bendegamet. Kambo nafi fila shami utrai. Kibampar shami utrai shu pediang lagadon do utrai. Pan ma begi pau. Pediang Yesus. Kambo nangingila shami utrai. Kambo nangingila tip yega ding fina badiga jingmi pad. Regadon coming ibangin ngam. Shagani bo Yesus pendap pedeng banginda aingo yo play. Ngekuat bagi pastor Jingduwai. Yang boleh buat agak dok nak Jingduwai, bat ngekerpat. Jingduwai ru, yang kena kepada agak dok nak jangan. Bahabangi mana you play, ingin mana agak Jingiasyllok. Kebakam jelio. What is done? What He's done, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. Siapa yang drive yang ni Jingduwai? Bila yo Sngi ke ketin ke jom play. Barangnya pergi berpet na yang nasab. Kam tam pergi berdalam ni ke Jaka.
nganget pikam skoto kay kabaw Jisu le kam day tang kato kabangiyo ibaw yaw at kam day tang baw mipat na kay kabaw Jisu le kaday kabangimla ban perkat dakajingmon brio jingi kakraw palat banya kabangila ban mudur kay kabaw try ule nakapenta jonga ban jompi kaday kabajiliw kabangiskotho bakadan kam yangi bangin skotho janai bakajing mani kajingi try kajing shakri jingi play kaday bandangam jiliw bangin skotho hadukat no bau Jisu uye yang abadipi kwa finiang hangne hadien jongani kajing hikai babinda skotho bau try kajing le jo kapelat yangi naga Jaka jonga jingkode kapelat yangi bangin chongbyang jonga jinglong rao ha paradise henry baga jingle ko jonga Jisu kaplelan yangi bangin poi bet show play atay naga taga tao nga kwa pinskongo agani ga par ngin ruai naga jingruai ndai bangi shruai Arenga kwa babinda ong try kaya ba memele kakraw palat yung jing imjing hallelujah what is done all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. Right in the dono. Baralang in Rwai. For what He's done. Thank you, Rai, King in Rwai. What He's done. Baralang, Nakwabichurai, King. What He's done. Kwa worship team in Rwai. All the glory Try again to pour a play and put up. to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what He's done. Oh, come the crowd, come back. I could put on my Jingiasyllok, Shahukun, Botonga Ulama, Yakabre Nanyaru. Yes, Lord. Kick up the Baralang, kick up the crowd. Kick up the crowd. Fio iga about traveling. Kaya be shy, be slow, home and I could put on my Kaya people that are young and some are getting poor. Kamami young and among it, you're going to get Jesus. Hallelujah. All the glory and the honor to the
is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Now, come in the right, the Jingiasyllok. Right, the Jingiasyllok. Right in the VOE. But the Kujak Baragaway, the kynduh. Kapnyang Baragaway, kayo iigay about tribe. Hallelujah. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Try yang ni dengan dono. Every knee shall bow. Money you try. Every tongue but that jump day you try. Day you try. Day you try. Ulami pana chike. Day you try. Because you can. Yeah, I go to be. Again money you try, again money. Yo I don't know about try room. I don't know about like. Share you like. Hang no done. Kaya about like. Kakrao pala. Udan man yo ang iging money. Udan man yo iging chingero. Hallelujah. Oh Papa could not play a young man money. Jesus you can deal. We can deal me. Him not deal. Him not clear. Him not go Papa dog. Areko padagan tanon. Gimana, 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 gimana. He can deal me. He can crowd me. Nama ke crowd, ke crowd, ke crowd. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Someone money. Think me dat de year me sam. Think me pet de year me sam. Ring for. Why not money, money you try. Bagi money, bagi kamu dari setiap bagi lerukom. Kadang bagi slow toban kurang. Kadang mau try ke kelapa. Hallelujah. Try your money, hallelujah. Every knee
shall, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Kat bapidang kabri magani gapar. Kat bapidang yang apa ke presence ke jong tuai. Kat bapidang dan apa jong ke ketien ke jong play ke bapidang sios. Ngakwa gani gapar bang anong kwa ban bapin berkat ia ke waipat pledging mut yo I haga bakin jaman sem. Hadu kat no bo Jisu uiet yang abadavi. Hadu kat no ke kraw ke jingle ke jong tuai. Hallelujah. 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 Stamanyo I, siya bejeleo. Nama ke ketien jom play ke dege syarak. Ke ketien ke jom play ke dege jingshai. Ke ketien jom play ke syat yalam yangi. Ya ke bangin kamyo I. Ya ke bakam jeleo. Haga jing syakri. Haga jing skauto. Haga jing mane. Yo Jisu. Hallelujah. Mdan problem. Mdan chingpang. Mdan pork soy. Mdan kanoganoro kabala. Ujisu ula lelet nadong shadong. But minta Sngi kedai ingi bangin tiang daga jingak. Ban ngat ya ke ega bau traule. But ngin yo I ya ke jingjop. Hallelujah. Hallelujah. Priang. Priangan tuai nang ni priang. Rai ke keti priang. Kay mdan chingpang. Mdan jingte mrao sho. Mdan ke por jingdom. Mdan ke gairu. Ujisu ula lelot. Mdan jingle brio. Kadai ke jingle blay. Kadai ke jongo Jisu. But kutemo ban yo buram. But nganduai. Pamenta ke Sngi. Fin light Lord. Haga kertengga dong Jisu Christ. Ko pangayang nang ne. Haga ikhtiar. Ko jong ke ketien ke jame. Haga jing shai jongka. Haga kerteng ke jome Jisu. Haga tangin try. Ke jing yap but ke jing mipat. Haga tangin try. Ke jing pendap ke jame. Ngayang nang ne. Ban kren. Yang apar jong ke jing mipat jame. Hai wai pi wai. Ko pa haga ni ke par. But daga jingat ko pa. Ke jing pangan hap. Ki kinjri jong ke jing te baro. Kin got mendaga Sngi. Haga kerteng ke dong Jisu. Try ngapan belai ke jing job jame. Haga ni ke Jaka ke try. Ngi kemen a play. Namangi dona po jong ke jing pensle. Ngi kemen ke try. Mangi dona play. Apo jong ke jing dora ke jame. Mana do mendaga Sngi ko pa. Haga por jong ke jing pensle. Try ko pa haga ni ke por. Hallelujah. Try me dona ni ke Jaka play. Ngasngongo eme ko pa. Hallelujah. 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 Hot ngakwa fin yang jipar. Pelecuman walit pat sange. Kampat kut agani ko par ngakwa. Mapinong try nga iit yeme. Ngatip pamela lelot nakabenta jungi try. Ngan ailot yala di nakabenta jame. Ngan syakri bahaya me try. Ngan kamngam jeleo aga jing tip yeme. Ngan ailot yala gatong jingem. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ay pamintagan ni Sngi pinyo I. Mabinum syapte yang ia kebansawan. Mabin skongo you try, menong try. Ngan syakri bahai me. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Lord. Trying in my name. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Thank you, young again, you go Paul trong cái presence của Sohthri. He is Lord. He has risen from the dead. Thank you, Lord. He is Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Every knee shall bow. Yes, Lord. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Thank you, Lord. Try nga ai ngồi mẹ có try. Ba mẹ khta ingi có try để cái chân miền. Ba nghe mẹ play cái khmat cái bagan jaman siêu. Ban yo i cái bác ham jaleo. Mẹ play cái score cái bagan jaman siêu ban yo ngau cái bác ham jaleo. Mẹ play cái dot cái bagan jaman siêu bangin pusan. Bagan mi cái ching champagne cái bác jaleo. Cái ba melale có try Jesus. Try nga ai cái buram shime. In Jesus' name, amen and amen. Tongini perta hallelujah, lai sin way our lie. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shabangan ai ni pori chairman nga kwa ba worship team kanila mi to kujrai ka ba ang hatu don ne am ka bam la bor try am come done. Flashai ka khinu play ka mga kren mi da ka janmin tongini rwai ha ka da ka nong rim nong come done ka bam la ba do play. U here se shiol ka klem la bat sai u da mi pat u de lam mi breu khoi chbeneng wat yang u up bangin poi bat u chbeneng tongini rwai lang da ka do nut ka ba kmen tongini ong lang hallelujah. Ai ka ji thap ti Sohthri ka ba jam. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tongini rwai da ka jing champagne. Yes, Lord. Tongini thap jam mi ki. Tongini thap jam mi ki. Tongini rwai da do ka ba shin ham. Tongini rwai da do ka ba ni e you try. Hatu
jump, come on jump, come on jump, Sohthri. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dong ini bertah, hallelujah. Laisin, we are live. Hallelujah. 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 Ku boleh jubah boleh uni oban kerku ngilang barok. Baca bangan ai ba Josiah I belong each person jangan ni jeseng. Ngakwa ban shim kabu ban penbena ya gani jing penbena. Nagaliang jangan jeseng samla jangi ke youth ministry. Ngindon jeseng gani ke Saturday ke sisa jan ke banwan ke bamut kat waiterik mentau benai. Ngindon nak por san shiteng janmit. Hang te po center jangi hante Mawlai Nonglum. Beleng shim gani ke kabu na mga kwa ban kreni pikir panggi kena samla. Ngadoni ko ke ketien ke bangan kren ha gani ke sisa jan ke banwan kerpangi kena samla. Ngada kren wat gi kime ki paru. Supaya wer gi konja fi simo firu fi laban wan. Magadon ko ke ketien ke bangan kren ngai kan long jingerku. Ngan su ong lupa khamtam la da fide ki Gen Z. Ngai kita ke ketien jongka juk jongi menta ki kena samla. La da fide le ki Gen Z ngakwa fi nempep. Ngan ai ko ke ketien ke be dai na ke ketien jong play bar ke jingem jongi. Ku boleh sibon, ya kena kejimbel naba di pilang barok, dan I know ini kepor, hai German. Hallelujah. Kanungun nangingis ngo kamen haga de Sngi namar yo ya kektien ke jong ublay. Balingim sulit haga ni kapor ngin ay daga jing nagabangi ong laisin hallelujah mo kumbangi laju yale tangba ngin ay kam jampat ngin ay naduk ka donut ka jang inga kwa bangin yo sngaw shisha. We are live. Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah, Lord. Ngilapoy siya ka Jaka, ngilapoy siya ka Bynta ka Bangiwai, ya ka Jingiasyllok. Ngasukwa ban pentip kendiat bangidang don ka Jingiasyllok lashay ka Sngi. Kata kalong haga katway bajimen step, but ka Jingiasyllok ka baar kalong hasaw shiteng janmit. Te haga ni ka por, ngakwa bangan ong ipi kublay shibon bapilawan siya gani ka Jaka kublay shibon ya pigi bapet naka online ru nganget pilayo banmat ya ka jinggerku ha gani ka janmit but sa letsuk ublay on don ringkat bat pi bat ka jingay ay ka jang ukris kan don ringkat bat pi te ha gani ka por nga sngob haban khot I Mr. Sngi Lingdo bain pelat ingi daga jinggerku penwai. Tonya ingo ablay ko pa ka tengjong Jisu nginayo eme ya ka jing bha ka jing e ka jing snei ka jing yai ne ka jong me nginayo ya ka jing ai e ka jong me nginayo nomor ka snam ka jong me nginayo ya ka jing don kat ka jong me ha ka ni ka jing shakri ka jong ni Nginai ngoy ka ketien, ka jingi kai ka bakrau, ka bangilayo, ka bamilaay, lingbao shakri jong me. Mr. Ivan Roberts Imli. Kerku atrai, ya ka yeng ka sem ka jong u. Unyo ka met ka pat ka basyay ka baklain. Dang ay atrai ka ketien, ka jing pinsle ka ketien na u. Nakapor siya kapor, kabanong ka jingkir ko kanya try, yaki pait lang ki jong me. Nganay ngu ime try, nomor kani ka jingdon rengkat ki jong me. Mimsim la ino si siya try. Kirku try kun ki jong me. Kirku da kirku si siya try. I bin long kli om katrong.
Kurku atrai yaki khun ki jongme. Ngaduai kenya play be ya jonga. Min jubab kenya try. Min le ki kamba ki kampla. Yaki khun ki jongme. Haki jing ang not ki jongki. Ki prepare. Min jubab kenya try. Ka jing aingu ka buram ni ailot chame. But haka bawai no. To ai ba ka jing e ki jong play kupa. Ka jing ai ki jong try no penim jong ik Jesus Christ. But ka jing selak jong minsim ba khoi. Kan jong ka sa bangi. But baro ki banget ki ba money. Haka teng ki jong me Jesus. Kerku try. Amen. Like saying in ya. Yeroi try.